Juah-juah, menjaga lapin simbadia kan 5 Musa 22. Melalot laling lembu barang biri-biri denganmu sada bangsa. Janah tupung idah kene pinakan idi, ulang mo pekulah-kulah odai betoh kene. Tapi iring mo pinakan i balik taba sidasa. Meladau sapo sidasa, barang oda itandai kene iya, mbah mo pinakan i mi bagesmu. Melaro sidasa menulusi, berikan mo tabasa. Bagi di ma mo tong bakin mula simbak. Kene sada kalode, sirambar geda, barangkade sambing ugasan denganmu. Sada bangsa, melalot sada kalode barang pe lembu milik denganmu sada bangsa, njerbem i tengah dalan. Ulang mo ipakulah odai betoh kene, tapi urupi mo iya, pakadeken pinakan idi. Daburu odan dorok merpaken bagi anak laki, janah anak laki pe odan dorok merpaken bagi daburu. Kumarna enggo gongo ate Jahoba debatan dene, midah kalak si memakin bagidi. Melaidah kene sada asar manuk-manuk isada kayu, barang itanoh, janah indungna sedang medemken naruna barang rebak dekat anakna. Ulang mo tangkup indung manuk-manuk idi, dorong mo ibuat kene anak manuk-manuki, tapi beli mo indung nai kabang. Asan dekah kene guluh janah duma. Melamajek bagas kene, kena bakinin dene pagar i sikuliling biding saungna. Nai oda nenge mo dikenan dene melalot kalak dabu i saung sapona i dinai, janah mate. Ulang mo manuan suan-suanan si deban ipakan anggur dene, lainkan anggur. Melatongo isuani kene dekat si deban, o dan dorok buatanmu hasil pekani. Bang i anggur nai, barang pe isuan-suanan si deban i dinai. Ulang pademu sada lembu dekat sada kalode, ibas sada luku. Ulang mo memakai geda sinen tenun ibas buk biri-biri dekat linen nai. Bakin mo rambu ibas 4 nasoki olismu. Umpamana lot mo sada kalak anak laki kabin dekat sada anak kalak si merbaju. Nai daw-daw arin nola, o dane keleng Athena. Ibakin mo tuduhan palsu megahkan o dane gadi sini bangges nai, tikan kabin kalaki. Tupung si bagidi kena ibuat pertua daburu ingo oles jejap pedemen daburu idi, kin janah lot pistik daro isi di mahan bukti gadi dengo berunai. Kena ipa cidah kalaki ngo oles idi, bai simpantas niase kutai i kerunggun. Kena dokenken bapa sini merbajui ngo tabakalaki. Enggo kusohken berungku bai kalaken gabe sini bagesna. Tapi bagian dari oda lemon dene, oda lemon nenge Athena. Ibai ngo tuduhan palsu merkite mendokken hukum sini bagesna ini oda nenge gadi tikan kabin kalaki. Tapi enmo tandang megahken gadi dengo berungki itikalai. Perdatekan kene mo daro silot ipas alas pakena enda. Naik kena itanggoi simpantas niate kutaimo dahuli idi jana mendelsa. Naik kena idenda kalakingo 100 riar perak jana iberikan moriar idi bai simatuana. Kumarna haib ibaing sada kalak daburu Israel. Jana deng ma kena hot ngotong daburui gabe sini bagasna. Jana ma ndorok isirangken sidekah ngeluhna. Tapi meletuhu ngo tuduhan idi jana oda lot bukti megahken gadi deng ngo sini bagasna idi tikan jejap kalaki. Karena iembah mo daburui mi pentu bagas pertuanai, isi di mo kena
ibentiri karina anak laki kutaida berui dekat batu sampai mate. Ayunggo yulakan da berui di sada kemamalu mi bang santa kumarna enggo mercampur ia senderang makdeng si jahe tikani ibagis bapana ding ia merian. Merkita menghukum sa imo kene pesisikin kejahatan si bagidi. Melalot sadakalak anak laki terdapat mercampur dekat sini bagus kalak si deban, dua nango kalaki kena ihukum mate. Merkite bagimo kene pesisikan kejahatan si bagidi. Umpamana lot mo ibas kuta sadakalak anak laki terdapat tupung mercampur dekat sada kalak si merbaju senggo ranto. Kalak si bagidi kena yembah miruar kuta jana ibentiri dekat batu soh mate. Kena paten ken ngo si merbaju idi kumarna dan bersura ia mengido tolong. Kupaikan masa si masa idi ibagasan kuta ngo kupe terdengkoh kin ngo nemukan surak na idi. Jana anak laki ipe kena ibunuh kumarna mercampur ia dekat sada kalak si merbaju cienggo ranto. Merkita menghukum kalaki duana pesisikan kejahatan ingo kene isi. Tapi lain mo umpamana melai juma ngo irampok sada kalak dahuli sada kalak si merbaju singgo ranto. Tupung si bagidi pelinda holingo kasai hukum mate. Hukum da beru dan dorok ikakade kumarna da lot iulakan barang kade maeng patut ia hukum mate. Perkara si bagidi tos ngo bagi perkara sada kalak si menjuhap kalak si deban jana menusa. Kumernai juma ngo masa pengrampokan idi nai melape bersurat si merbaju idi tentu oda lot isi roh lako mengurupisa. Misalnya lot mango sada kalak anak laki terdapat tupung mengerampok sada si merbaju si makdeng ranto. Tupung si bagidi kena menggarar ngo ia bai pertua si merbajui mahan tokorna 50 riar perak. Kena sini bagas ngo si merbajui kumarna ipaksa ia mercampur jana sidekah nggeluhna dan dorok ia isirangkan. Sada kalak podan dorok mengeleai bapana merkite rebak medem dekat sada kalak sini bagus bapana. Bagimo dia sate.